Wozani Ndlebe ngize nendaba. Allegedly, to all patriotic South African citizens, I'm here to pledge with you guys ukuthi let's support uLieutenant General Mkhwanazi. Singayenzi lento eniyenza kumsholozi ukuthi manibona ukuthi bambethele esiphambanweni nani bese nima nezitho ezingayithandi South Africa. Uma ngithi patriotic South African citizens, ngisho abantu abathanda South Africa ngokweqiniso. Bafowethu, impi le. Umkhwanazi kakhulu lapho ukhuluma ngendaba yama-drugs. Ama-drugs esiwaziyo ukuthi enzani eSouth Africa. So ngizocela bafowethu ukuthi asimprotecteni umkhwanazi, asimsupporteni against the likes of Ofikile Mbalula, oMalatshe, Paulo Sullivan, Osbiya. Paulo Sullivan acted as if he was against abantu abafana no Donovan Creature. So it seems as if uma ngibuka mina uma ngabe esekhuluma ngalendlela akakhuluma ngayo when ulokhu umkhwanazi ekhuluma ngabantu ababhizi ngama-drugs eSouth Africa, kubukeka sengathi ngesikhathi uPaulo Sullivan ebhizi noDonovan Creature, it was because maybe they are in competition, not necessarily because he was doing so protecting South Africa. So ngicela ukuthi bafethu simsupporteni umkhwanazi, enesikusho nje clear ukuthi whatever that they are going to do kumkhwanazi, South Africa soyipequlula nganza kwethu. South Africa nje uma ngabe kuke kwathiwa vele bazama ukuthi benze okuthile kumkhwanazi, noma ngaze kuthiwe benzani, lokho abazozama nje ukukwenza kumkhwanazi, asiboniseni ukuthi aseneme neze. South Africa ivuthe makumele ivuthe ngoba sikhathele bafowethu. Kudala sishumayela ivangeli ngapha esayidini, nina nibone ngathi mhlambe sizonda iGNU yeni leni ithandayo, kanti cha, iGNU ivikela igebengu. Uhulumeni ka-ANC uvikela igebengu, iDA ivikela igebengu. All these people that you think they are for you, they are not for you. Ene kudala lento bafethu silokhu sisho, but kuyaye kube sengathi mhlambe thina ingoba singayithandi iSouth Africa, ngoba phela thina sikuleli side okuthiwa labantu abacorrupt, kanti abantu abacorrupt ilaba nina eningatshela ukuthi bacorrupt. Laba abawongcele bona abantu abacorrupt ene bavikelekile, yiba benza wonke lento le ukuthi kugcine kuboshwa obabuzuma 2021 beboshelwa into engekho, ngoba kuphekwa ukuthi abantu angathi balwela abantu base South Africa ibona abantu abayizigebengu eSouth Africa. Uma ngavela mina namhlanje ningazi ukuthi anikaze nezwa lutho ngami obugebengu, kodwa uma ngavela kuthiwa ngilwela nina ngiyophenduka isigebengu, mina ngiyolala esitokisini. So uma ngabe ningakayiboni lento eyenzakala eSouth Africa bafowethu, kusho anisophinde nibone. So bafethu ngiyacela simsupporteni umkhwanazi ngoba lento akayenzi uyenze ngoba vele abantu akade ekhuluma ngabo abantu vele abavikelekile abazokwenza noma ngaye yini ukuthi bavikeleke. Ubengeke umkhwanazi ahamba yokhuluma nama-officials okuyiwona ecorrupt futhi esebenza nama-drug lords, ubengeke akwenze lokho. So bafethu ake nani nivuleni manje amehlo nibone ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. Abantu bonke basukumile bami ngenyawo balwisa ama-foreigner, kwenzeka yonke lento eyenzakala ngoba uhulumeni akanandaba. Uhulumeni akanandaba. Le GNU enatshela ukuthi yona iyona ingcono, iGNU ayingcono ngalutho, actually i-US iGNU. So bafethu ake sihlanganeni nathi sabantu manje, ake sihlanganeni sabantu abathanda iSouth Africa, silwela iSouth Africa bafethu. Asimvikeleni umkhwanazi, asimsupporteni umkhwanazi nganza kwethu. Lento le lokhu ikhulunywa manje sengathi umkhwanazi wrong ngalento akayenza. Umkhwanazi akekho wrong. Siyazi ukuthi uSiril Ramaphosa bayavikelana, bonke le gang iyavikelana. So umkhwanazi bekumele report ezigebengwini uright asitshele siyicountry, sibone ukuthi siphuma kanjani. Abangazodictate ukuthi umkhwanazi bekumele enzeni engenzini. Gede